called to preach the third angel's message with a loud voice. I'd like to see your hands. You know, I talked about the three angels' message today. Because sometimes we are not talking about it. The members of the church, they don't know what exactly is the three angels' message. And this is our identity. If we don't know, we are not real Seventh-day Adventist members. We are evangelical people. But without an identity. God is calling us to understand the messages. Preach the messages. And do it with a loud voice. Putting all your heart on that. And doing your best to see Jesus coming in our generation. And to have many children of Rwanda in the kingdom of heaven. That God's enemy is fighting against this message in the Bible. He is not fighting against the end of the history. That's the second coming of Jesus. Maybe people don't agree with us in this message. But usually they say they are positive. They look at the future in a positive way. We don't have strong opposition because we believe in the second coming. God's enemy is not fighting against the cross. That's in the middle of the history. Maybe people don't agree with us. But the cross is an historical element. People can't accept that Jesus is the Messiah. But usually we don't have strong opposition because we accept Jesus and the cross. But when we talk about the creation account, we have all kinds of opposition and hard opposition in some parts of the world. Is a crime if you say that you believe in Genesis 1 and 2. You can't talk about it in the schools. We were born in Revelation chapter 10. The message that God placed in our hands to be shared to the world is in Revelation 14. Our identity is revealed in Revelation 12. And our great hope is in Revelation 21. And I would like to invite you now to go to one of these special chapters for the Seventh-day Adventist Church. That's Revelation chapter 14, where we can find the three angels' messages. You know the three angels' messages is in the DNA of the Seventh-day Adventist Church. This is the last message of opportunity for this world. You know the Seventh-day Adventist Church is the people of
the book. N'abantu b'igitabo. We believe in the entire Bible. Turi abantu ba Bibiliya. Not only in one or two different books of the Bible, but the entire Bible. Ntabwo dufata agace kamwe cyangwa igitabo kimwe cya Bibiliya, ariko ni Bibiliya yose. From the first to the last page of the Bible. Uhera kuri page ya mbere kugera kuri page ya nyuma ya Bibiliya. You know, we keep the seventh day. Impamvu turamya Imana ku Isabato, because of many Bible verses. Hari imirongo myinshi muri Bibiliya. But the Sabbath day as a holy day is presented in the first page of the Bible. Tusanga kuri page ya mbere ya Bibiliya. We are Adventists because of many Bible verses. Approximately 1,500 different Bible verses. But we are Adventists because of the last page of the Bible, where Jesus says, I am coming quickly. And 3 times he repeats it. It means from the first to the last page, we are the people of the book. Sabaton Ziza. Happy Sabbath day. Maranatha. May God bless you. What a privilege to be in Rwanda for the first time. As Pastor Mitekaro already mentioned, we faced all kinds of challenges to come here. And it's for me, it's just a confirmation that God would like to have us here. I have heard a lot about our church in Rwanda. And I was dreaming with this day to see the progress and the commitment of God's church. And also participate in this huge celebration we have today. Thank you, Pastor Mitekaro, for the invitation to come to Rwanda. Thank you, Pastor Ezrom, for the invitation to come to Rwanda Union Mission. And Pastor Gerardi, thank you for the invitation to be in the East Central Rwanda field. It's a privilege to see all these areas of the church working together. And focus on the mission. This is something that I like in Rwanda. All things are always connected to mission. And as a result, the church is growing. Well, I'm glad to be also here in Auka, in Asome, and see all the different areas of the church today. When we arrived here today, we saw pathfinders, adventurers, master guides, youth department, all the areas of the church. That organized that warm welcome. Thank you for all of you. But one thing that calls my attention in Rwanda is related to the choirs. Too many choirs and singing with their hearts. Thank you very much. You inspired us and shared God's message for us. I would like to bring you greetings from our worldwide family.
mu itorero mu muryango wanyu ku isi yose. You know, more than a denomination, we are a family. Twebwe turenze kuba idini, turi umuryango. After all, we have the same father, cyane ko dufite data umwe, the same homeland. Dufite aho tugana hamwe. We were purchased by the same blood. Twaguzwe, twacunguwe n'amaraso amwe. We have the same message and the same hope. Dufite ubutumwa bumwe n'ibyiringiro bimwe. We are a family. Turi umuryango. A worldwide church family. Turi umuryango uhujwe no kwizera ku isi yose. And let me say something to you today. Reka mbabwire bene data muri iki gitondo. You are a special part of this family. Mwebwe muri gice cyihariye cy'uyu muryango. We pray for you. Turabasengera. We love you. Turabakunda. We suffer sometimes with you. Rimwe na rimwe turababazwa, tubabarizwa mwebwe. We celebrate with you. Kandi niyo mwishimye turishimana. And we are together in mission. Kandi duhujwe n'umurimo. You know, this family uyu muryango mvuga is bigger than Rwanda. Ni umuryango munini mu Rwanda. We are in 212 different countries of the world. Ku isi yose turi mu bihugu 212. 22 million, a little bit more than 22 million brothers and sisters. Hagati aho turenzeho gatoya miliyoni 22 abavandimwe duhuje ku isi. That every week gather in 175 churches and companies. Buri cyumweru ku isabato aba ahantu 177 aho bateranira ku isi yose. This is a worldwide family. Iyi ni umuryango w'isi yose. Sometimes we think that our global church is like our local church. Rimwe na rimwe tujya dutekereza ko itorero ku isi yose rimeze nk'itorero ryacu hahandi dusengera. You think that everything that's happening in other areas of the world is the same that's happening in your local church or your country. Ugatekereza ko ibibera iwanyu muri rya torero ryanyu ariko bimeze n'ahandi hose ku isi. But we have a very diverse church. Ariko dufite itorero rigiye ritandukana. In some places just 2 members. Hamwe na hamwe n'abizera babiri gusa. Gathering under a tree. Bahurira munsi y'igiti. In other places, ahandi 6, 7, 10,000 members in one church. Ugasanga hari ibihumbi 6, 8, 9, 10 mu bahurira ahantu hamwe. We have countries facing all challenges to move forward in mission. Dufite ibihugu bihura n'ibibazo bitandukanye mu gukora umurimo w'Imana. And others that are doing a great work like you. Nubwo bimeze bityo ariko barakora. This is the diversity of our worldwide church. Ubu nibwo buryo butandukanye bw'itorero ryacu ku isi. And I would like also to share with you greetings from our president. Nagira ngo mbagezeho n'indamutso ya perezida wacu Pastor Ted Wilson. Pastor Ted Wilson. He is in Europe today. Ubu ngubu ari mu Burayi. In Switzerland. Ari mu Busuwisi. Celebrating the 150th anniversary. Aho bizihiza ku nshuro y'150 of the first missionary that we sent to the world. Bibuka umisioneri wa mbere woherejwe ku isi. J.N. Andrews. Iryo zina. He left the United States and went to Switzerland. Yavuye muri Amerika ajya mu Busuwisi. And it was 150 years ago. Imyaka 150 irashize. But from Switzerland he sent greetings to all of you. Aho Ted ari mu Busuwisi yabohereje ubutumwa n'intashyo. And he is always excited about what happened in Rwanda. Kandi ibibera mu Rwanda biramunezeza igihe cyose. Especially with the movements of evangelism. Cyane cyane bijyanye mu ivugurura mu ivugabutumwa. Do you like to send him greetings as well? Barashaka kuntuma nanjye nze kumubasuhuriza. I will send it to him. Ndabimubwira. Thank you. Murakoze. May God keep each of you. Imana and each of us ibane natwe twese faithful, tuyizera, united, turi kumwe, and always focus on the mission. Duhuje kandi ivugabutumwa ari byo dushyize imbere. And I'd like to invite you now to open the Bible. Reka mbararikire kubumbura Bibiliya zanyu rero. You know this celebration is amazing.
iyo urebye uku guterana biratangaje. The greetings, the music intashyo, indamutso, indirimbo are very special. ni ibintu bidasanzwe. But we are here to hear God's voice through the Bible. ariko ibyo byose tubyirengagize twumve ijambo ry'Imana mu ijambo I'd ryayo. like to invite you to open your Bible in the book of Revelation. Reka mbasabe mubumbure Bibiliya zanyu mu kitabo cy'ibyahishuwe. You know, the Seventh-day Adventist Church muzi neza ko iri torero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi is the people of the book. ni abantu b'igitabo. We believe in the entire Bible. turi abantu ba Bibiliya. Not only in one or two different books of the Bible, but the entire Bible. ntabwo dufata agace kamwe cyangwa igitabo kimwe cya Bibiliya, ariko ni Bibiliya yose. From the first to the last page of the Bible. guhera kuri page ya mbere kugera kuri page ya nyuma ya Bibiliya. You know, we keep the seventh day impamvu turamya Imana ku isabato because of many Bible verses. hari imirongo myinshi muri Bibiliya. But the Sabbath day as a holy day is presented in the first page of the Bible. tuwusanga kuri page ya mbere ya Bibiliya. We are Adventists turi Abadivantisiti because of many Bible verses. kubera imirongo myinshi dusoma muri Bibiliya. Approximately 1,500 different Bible verses. ugereranyije ni nk'igihumbi na 500 imirongo ya Bibiliya. But we are Adventists ariko turi Abadivantisiti because of the last page of the Bible, kubera page ya nyuma ya Bibiliya, where Jesus says, aho Yesu avuga ati I am coming quickly. ndaje vuba, And 3 times he repeats it. kandi abivuga inshuro 3. It means from the first to the last page, we are the people of the book. bivuze iki rero? bivuze ko uhereye kuri page ya mbere kugera ku ya nyuma turi abantu ba Bibiliya. But we have a special relationship with the book of Revelation. ariko dufitanye isano irushijeho n'igitabo It is the last book of the Bible, cy'ibyahishuwe, icyo gitabo giheruka muri Bibiliya, with the last message to be shared to the world kuko ariho hari ubutumwa bugomba kugezwa ku isi yose, and placed in the hands of the last church. kandi ubu butumwa bwashyizwe muri iri torero mu biganza If you bwayo. go deeper in the book of Revelation, iyo winjiye byimbitse mu gitabo cy'ibyahishuwe, you will see that as Seventh-day Adventist Church, urabona itorero ry'Abadivantisiti as a remnant movement, nk'itorero ryasigaye. we were born in Revelation chapter 10. aho dukomoka mu byahishuwe igice cya 10. The message that God placed in our hands to be shared to the world is in Revelation 14. ariko ubutumwa Imana yashyize mu biganza byacu kugeza ku isi yose buri mu gice cya 14. Our identity is revealed in Revelation 12. abo turi bo tugaragarira mu gice cya 12 cy'ibyahishuwe, And our great hope kandi ibyiringiro byacu bitanyeganyezwa is in Revelation 21. biri mu byahishuwe igice cyaho cya 21. And I would like to invite you now to go to one of these special chapters for the Seventh-day reka Adventist noneho Church. mbararikire tujyane muri iki gice nacyo kivuga byinshi kuri twebwe. That's Revelation chapter 14, ni igice cya 14 cy'ibyahishuwe, where we can find the 3 angels' messages. aho dusanga ubutumwa bw'abamarayika batatu. You know, the 3 angels' messages uzi neza ubutumwa bw'abamarayika batatu is in the DNA of the Seventh-day Adventist aho Church. ngaho niho hari uturemangingo tw'itorero ry'Abadivantisiti. This is the last message of opportunity for this world. aho niho hari ubutumwa buheruka buhereza iyi si ya nyuma amahirwe. It's a message presented in only 7 of 404 verses of the book of Revelation. aha usanga imirongo hafi 7 mu gitabo cy'ibyahishuwe. It's a short message, ni ubutumwa bugufi, but a powerful message. bugufi ariko bufite imbaraga. Since the beginning of the Seventh-day Adventist movement, uhereye igihe itorero ry'Abadivantisiti ryashinzwe, the 3 angels' messages were a message of hope ubutumwa bw'abamarayika batatu ni ubutumwa bw'ibyiringiro, and a message of opportunity. kandi ni ubutumwa bw'amahirwe. And sometimes people don't understand it. nubwo rimwe na rimwe abantu batabyumva neza, And they think that the 3 angels' messages are just messages to beat people. bakavuga bati ubwo butumwa bw'abamarayika batatu ni ukubukoresha
gukubita abantu. No, this message is a message of hope and opportunity. Ahubwo siko bimeze. Ubu butumwa ni ubutumwa bw'ibyiringiro n'amahirwe. Let's have now an overview of this message, very rapid. Reka turebe mu ncamake duce ku mayange. But before we have an overview of the three angels' messages, Ariko tutarareba incamake, we need to respond a question. reka dusubize iki kibazo. Who are the angels of Revelation 14? Abamarayika bavugwa mu gice cya 14 ni abahe, ni bande? Are they angels coming from heaven to help us in the fulfillment of the mission? Ni bamarayika baturuka mu ijuru kudufasha kugera kuri ubu butumwa kubuvuga. Are the angels representing the technology that is flying in the heaven to try to reach everybody in the world? None se abo ngabo bahagarariye ikoranabuhanga riguruka mu kirere aho ngaho rivuga ubutumwa? Ellen White is very clear when she defines who are the angels of Revelation 14. Madam White asobanura neza abamarayika ni bande. In the book Testimonies for the Church, Mu gitabo cyitwa ibihamya by'itorero she says, avuga aya magambo. the angels of Revelation 14 Abamarayika bavugwa mu gice cya 14 mu byahishuwe represent those who accept God's message bahagarariye abo bakiriye ubutumwa bwiza bw'Imana and go forth as its agents. noneho bakaba biteguye kubugeza n'ahandi. You know what it means? Uzi icyo bivuze? We are the angels in Revelation 14. Twebwe nitwe bamarayika bavugwa mu gice cya 14 cy'ibyahishuwe. We are those who God is calling to fly in the midst of heaven. Ni twebwe Imana ihamagara kujya mu kirere tukajyana ubutumwa. But when we go deeper in each of the three angels' messages, Ariko iyo tugiye byimbitse muri kimwe ku butumwa bwanditswe, we can see that every message has a special emphasis. dusanga buri butumwa nk'uko byanditse bufite icyo bwibandaho. The first message, Ubutumwa bwa mbere in verses 6 and 7, mu murongo wa 6 n'uwa 7 has a special emphasis harimo umwihariko in restoring forgotten or refused message of the Bible. wo gusubiza cyangwa kubyutsa cyangwa gukangura ibyanzwe ibyo abantu bashyize ku ruhande. And the first restoration Kandi is the Old Testament. ibyo byari byarashyizwe ku ruhande ni isezerano You rya can see kera. that the language of the first message Urasanga imivugire ururimi rukoreshwa muri message ya mbere is the same language of the Old Testament. ni ya mvugo nanone y'isezerano rya kera. And God is restoring that piece of the Bible Imana irimo iragarura icyo gice cya Bibiliya. that some people don't believe that it's a source of theology. Ariko abantu ntibabyemere bose. They people think that this is a piece of history Abantu that's in the bakavuga Bible. ni amateka, ni teolojiya. You know, in the Old Testament we have 39 books. Mu isezerano rya kera dufite ibice 39. And 28 of them are mentioned in the book of Revelation. 28 kuri ibyo bitabo bivugwa muri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Just to see how related the Old Testament is with the book of Revelation. Kugira ngo dusobanukirwe neza isano iri hagati y'ibyahishuwe n'isezerano rya And kera. especially in the first angel's message. Cyane cyane mu butumwa bw'amarayika wa mbere. The second restoration in the first angel's message marayika wa mbere ubutumwa afite is the Sabbath. avuga ku isabato. Is a call to worship the Lord, the Creator. Ni ukuduhamagarira kuramya Imana umuremyi. And this is the same message that we can find in Genesis 2 and Exodus chapter 20. Ni nabwo butumwa dusanga mu kitangiriro igice cyaho cya 2 uhereye ku murongo wa 18 kugera kwa 20. And the third restoration icyo ubutumwa busubizaho kindi is the account of creation, or the creation account. busobanura ibijyanye n'irema. For many people, abantu benshi Revelation, Genesis 1 and 2, itangiriro igice cya mbere n'icya 2 where the creation account is registered, aho dusoma ku irema nuko isi yaremwe, it's just an illustration. n'ubusobanuro gusa, It was not true. ntabwo ari byo. It's impossible to see all the human beings created in the way that it's presented in the ntabwo Bible. bishoboka ko umuntu yaremwa nk'uko Bibiliya ibivuga muri kera habayeho. But let me say you something.
The creation account igitekerezo kirema is real. Nukuri. You can pay attention and see ngaho byitegereze neza that God's enemy umwanzi w'Imana is fighting against this message in the Bible. arwanya ubu butumwa uko bwanditse muri Bibiliya. He is not fighting against the end of the history. Ntabwo arwanya imperuka y'isi cyangwa amateka ukazaha. That's the second coming of Jesus. Uko kuza kwa Yesu. Maybe people don't agree with us in this message. Abantu bashobora kutemeranya natwe mu byanditse muri ubu butumwa. But usually they say they are positive. They look at the future in a positive way. Ariko bakavuga bati abadivantisti bafite attitude bareba ibyiza imbere, bareba ejo heza. We don't have strong opposition because we believe in the second coming. Ntabwo abantu batwangira ko twizera kugaruka kwa Yesu inshuro ya kabiri. God's enemy is not fighting against the cross. Umwanzi w'Imana ntabwo arwanya umusaraba. That's in the middle of the history. Aho biri hagati y'amateka. Maybe people don't agree with us. Abantu bashobora kutemeranya natwe. But the cross is an historical element. Ariko umusaraba byabayeho. People can't accept that Jesus is the Messiah. Abantu bemera ko Yesu ari Messiah. But usually we don't have strong opposition because we accept Jesus and the cross. Ntabwo dufite abo duhanganye cyane kuri icyo kuko twemera ko Yesu yapfuye ku musaraba. But when we talk about the creation account, ariko iyo tuvuze ku bijyanye n'irema, we have all kinds of opposition. Aho niho duhura n'abanzi. And hard opposition. Abantu baturwanya cyane. In some parts of the world, mu bice bimwe by'isi, is a crime if you say that you believe in Genesis 1 and 2. Ni igihano bihanirwa n'amategeko iyo uvuze ngo wemera ibyanditswe mu itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri. You can't talk about it in the schools. Ibi ntabwo wemerewe kubivuga mu mashuri. The enemy is fighting against the beginning of the history. Umwanzi w'Imana arwanya cyane itangiriro ry'irema. Because you know, uzi impamvu? No creation. Nta kurema. The Bible message lose all the significance. Udafite igitekerezo kirema uko byatangiye, Bibiliya nta gaciro yabyo. If the creation account is not true, Bibiliya idafite uko isi yaremwe, the first sin with Adam and Eve didn't happen. Niba atari byo ubwo ni icyaha cya mbere cya Adamu na Eva ntabwo byabayeho. If we didn't have Adam and Eve, niba tutari dufite Adama na Eva, or Garden of Eden, cyangwa so ingobyi ya Edeni, if we didn't have the first sin as we read in the Bible, iyo icyaha cya mbere kitaza kuboneka nk'uko kigaragara muri Bibiliya, why Jesus came to this world? Yesu yaba yaraje gukora iki? It lose totally the significance. Ubwo agaciro ko kuza kw'Imana n'umusaraba biba bitakaye. No Garden of Eden, nta ingobyi ya Edeni, no Adam and Eve, nta Eva na Adamu, no Sabbath, nta sabato. Because the Sabbath started in the Eden. Kubera isabato yahereye muri Edeni. If the Eden didn't happen, didn't exist, niba Edeni itarabayeho, the Sabbath is just a cultural element of a group of people. Isabato ubwo ni umuco, ni ingeso z'abantu bamwe. No Garden of Eden, iyo hatari ingobyi ya Edeni, no Adam and Eve, nta Adamu na Eva, no marriage, nta gushyingiranwa, nta shyingiranwa, no family like we know. Nta muryango nk'uko tuwuzi. Because the family was established there. Kuko umuryango wa mbere uhera muri Edeni. If the account of creation didn't happen, niba igitekerezo cy'ukurema kitarabayeho, the family model that we have doesn't exist. Uko tubona umuryango uyu munsi, uko tubyemera ntabwo ari byo. The Bible in the first angel's message, Bibiliya rero mu butumwa bwa marayika wa mbere, is restoring forgotten or refused messages in the Bible. Iragarura ibyanzwe cyangwa ibyirengagijwe muri Bibiliya. In the second message, ubutumwa bwa kabiri, is in verse 8. Murongo wa 8. The emphasis here is Babylon. Uyu murongo urasobanura ibya Babylon. You know, this is the first time that Babylon appears in the book of Revelation. Niyo nshuro ya mbere Babyloni yandikwa ikavugwa mu gitabo cy'Ibyahishuriwe. But usually people think
ariko abantu bakunze gutekereza ko this second angel message ubutumwa bwa marayika wa kabiri is not too important ntabwo bufite agaciro cyane because it has just one Bible verse. kuko bufite umurongo umwe wonyine. But let me say you something. ariko reka mbabwire bene data, In Revelation chapter 18, mu gice cya 18 mu byahishuwe, if you can move some page of your Bible, gira vuba vuba ugere ku gice cya 18 verse 1, 2, and 4, urebe umurongo wa mbere, uwa kabiri n'uwa kane. the Bible expands the second angel's message. Bibiliya yaguye mu busobanuro amagambo y'abamarayika wa kabiri. And you know what I like in the second angel's message in Revelation 18? uzi icyo nkundira iki gice cya 18 ubutumwa bw'amarayika wa kabiri bwa kabiri? The second angel's message is a call for mission. ubutumwa bw'amarayika wa kabiri buraduhamagarira umurimo w'ivugabutumwa. Many people like to be focused on the second angel's message abantu benshi bakunda gushyira imbaraga ku butumwa bw'amarayika wa kabiri just to talk about condemnation. kugira ngo bavuge gucirwaho iteka. But what the Bible says, ariko Bibiliya ikivuga ngiki, Revelation 18 verse 4, umurongo wa kane w'icyo gice cya 18, and I heard another voice from heaven numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, talking about Babylon rivuga kuri Babuloni, and saying, rivuga riti, come out of her, my people, ubwoko bwanjye nimuwusohokemo, lest you share in her sins, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, and lest you receive of her plagues. mwe guhabwa no ku byago byawo. You know, the second angel's message ubutumwa bw'amarayika wa kabiri rero is an invitation to look for God's children ni ubutumwa bushaka ko tugenda tugashaka abana b'Imana who are in other movements. abari ahantu bateraniye mu materaniro yandi, Share the message with them tubabwire ubwo butumwa bwiza, and call them to be part of God's people. tubahamagarira kuba abagize uyu The muryango w'Imana. second angel's message is a call for mission. ubutumwa bwa marayika wa kabiri ni uguhamagarira abantu kuva aho bari. And the third angel's message, ubutumwa bwa marayika wa gatatu, the emphasis is on the remnant. ni ubutumwa bushyira imbaraga, busobanura cyane ku basigaye. The identity of the remnant is presented in verse 12. abasigaye cyangwa barokotse batangira mu gice cya 12. And this third angel's message ubutumwa rero bwa marayika wa gatatu is the final preparation of God's people ni ubutumwa butegura abera b'Imana to the second coming of Jesus. bubategurira kugaruka kwa Yesu mu inshuro ya kabiri. But let me say something. ariko reka mbabwire, When I read all these three angels' messages, iyo nsomye ubutumwa bwa bamarayika batatu bwose, something calls my attention. hari ikinshitura. Let us read Revelation 14 verse 6. reka turebe umurongo wa And 7. gatatu n'uwa karindwi igice cya 14. Then I saw, it's the first angel's message. ubutumwa bwa marayika wa mbere, ngo nuko mbona marayika wundi Then I saw another angel fly in the midst of heaven. aguruka aringanije ijuru. In the beginning of verse 7, uko umurongo wa karindwi utangira, saying with a loud voice. avuga ijwi rirenga. If you read verse 8, umurongo wa 8, you can't find this expression, loud voice, in Revelation 14 verse 8. ntaho uri busanga ariya magambo twasomye ngo ijwi rirenga. It's the second angel's message. ubu ni ubutumwa bwa marayika wa kabiri. But when you go to the third one, ariko ugiye ku butumwa bwa marayika wa gatatu, verse 9, umurongo wa 9, then a third angel followed them, marayika wundi wa gatatu akurikiraho, saying with what? ijwi rirenga. Loud voice. avuga n'ijwi rirenga. The first message marayika wa mbere and the third message na marayika wa gatatu are presented with loud voice. bo bavugana ijwi rirenga. The first message ubutumwa bwa mbere represent the pioneers of the Adventist movement. bahagarariye abatangiye itorero ry'Abadivantisiti, Those who lived at the end of 2,300 days prophecy. abo barangizanyije na ya minsi y'ubuhanuzi 2,000. And if you already read
the history of those pioneers, kandi usomye amateka y'abo bakurambere, you can see that they preached with all they had. urasanga barabwirije ubutumwa bakoresheje byose bari bafite. The Millerites, they put everything that they had in preaching the message. Millerites bakoresheje ibyo bari bafite byose kuvuga ubutumwa. They had no other priority. Nta kindi bari barangamiye. The second coming of Jesus, kuza kwa Yesu bwa kabiri, and the preparation of the world, kandi bari bateguraga isi, was their priority. kugira ngo itegereze, nicyo bari bakora cyonyine. Their time was on that. Umwanya wabo wose bawushyize kuri. Their priority was on that. baretse ibindi byose imbaraga bazishyira. Their money was on that. Ubutunzi bwabo aho. Their best gifts was on that. Ibyo bari bafite byose, impano zabo aho ngaho. Because they preached the message with a loud voice. Kuko bakoresheje ijwi rirenga. And you know what calls my attention? Uzi ikimfata cyane? Is that in the third angel's message, nkururwa nuko ubutumwa bwa marayika wa gatatu, the message will be preached with loud voice again. Nabwo buzavugwa. You know, Ellen White mentioned Madam White aravuga ati that the third angel's message ubutumwa bwa marayika wa gatatu will be much more powerful than the first one. Buzaba bufite imbaraga kurusha ubwa marayika wa mbere. And the third angel's message now is in our hands. Kandi ubutumwa bwa marayika wa gatatu buri mu biganza byacu. Are we preaching that message with a loud voice? Ese ubwo butumwa turabugeza hose n'ijwi rirenga? As our priority? Nibyo twagize icya mbere. Invest in everything that we have. Ibyo dufite byose twabishyize muri uyu murimo. I would like to say to you this morning or this afternoon babwire bene data aya masaha turimo, that the Seventh-day Adventist Church, itorero ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, the remnant church, itorero ryasigaye, was called to preach the three angels' messages, ryahamagariwe kubwiriza ubutumwa bwa bamarayika batatu, and especially the third one, cyane cyane ubutumwa bwa marayika wa gatatu, with a loud voice, n'ijwi rirenga, with all our energies, n'imbaraga zacu zose, all our priorities, ari byo turangamiye kurusha ibindi, all our projects, ibyo dukora byose. And you know what means loud voice in Revelation 14 in the third angel's message? Uzi icyo bivuze n'ijwi rirenga ku butumwa bwa marayika wa gatatu? Preach with loud voice. Bwiriza, rangurura, vuga ubutumwa n'ijwi rirenga. Means keep the focus strong on the mission without any distraction. Hagarara utareba ku ruhande, utareba hirya no hino, ushyize imbere ikintu kimwe, ivuga butumwa. Loud voice. Ariko ukabikora n'ijwi rirenga. Means bivuga iki? take risks for mission. Ushobora no gufata, ushobora guhura n'ibigeragezo kubera uyu murimo. We can't just remain or wait for a better time to fulfill the mission. Ntabwo tuzategereza ibihe bigoranye, ushobora guhura n'ibihe bigoranye mu gihe ubwiriza. God is saying to us, take risks for the mission. Imana irimo iratubwira ngo n'uyu munsi dushobora guhura n'ingorane kubw'uyu murimo. In good times and in bad times. Mu bihe byiza no mu bihe bigoye. In easy times or in challenging times. Mu bihe byoroshye cyangwa mu bihe bitoroshye. Loud voice. Ijwi rirenga. Is to have big dreams for the Lord. Tugomba kugira intumbero yagutse ku murimo w'Imana. Is to do great things for the Lord. Tugomba gukora ibintu binini dukorera Imana. And expect great things from the Lord. Kandi iyo dukoze ibintu binini tugomba no kuba dutegereje ko Imana izaduha binini. Loud voice is ijwi rirenga ni move forward by faith. Haguruka ugende mu kwizera. Trusting and depending on the owner of the mission, Jesus Christ. Wizeye kandi wishingikirije kuri nyir'umurimo ari we Yesu Kristo. My question for you this morning. Icyo mbafitiye nk'ikibazo uyu munsi ni, do you like to be part of this movement? Ninde ushaka kuba umwe mu bagize iri tsinda? Called to preach the third angel's message with a loud voice. Ryahamagariwe kuvuga ubutumwa n'ijwi rirenga. I'd like to see your hands. Ndashaka kureba ibiganza byanyu.
You know, I talked about the three angels' message today. uyu munsi navuze ku butumwa bw'abamarayika batatu Because sometimes we are not talking about it. kuko rimwe na rimwe tujya tutabuvuga. The members of the church, they don't know what exactly is the three angels' message. abizera bacu usanga batazi ubutumwa bw'abamarayika batatu bwo ari bwo, And this is our identity. kandi iyi niyo shusho yacu, nibo turi bo. If we don't know, niba tutazi ibi, we are not real Seventh-day Adventist members. ntabwo turi abadivantisiti b'umwimerere, We are evangelical people, turi ba bandi inzaduka, but without an identity. ariko dufite ikituranga. God is calling us to understand the messages, Imana iraduhamagarira gusobanukirwa n'ubu butumwa. preach the messages, Vuga ubu butumwa and do it with a loud voice. kandi ubivuge n'ijwi rirenga. Putting all your heart on that Shyiraho umutima wawe wose, and doing your best imbaraga zawe zose, to see Jesus coming in our generation tugira ngo turebe ko Yesu yaza muri iki gihe cyacu, and to have many children of Rwanda kugira ngo tubone abana b'abanyarwanda benshi in the kingdom of heaven. bari mu bwami bw'Imana. May God count on you. Imana ikwizere ko uzabikora. If you'd like to say, count on me, Lord. Reka tubwire abashaka kubwira Imana ngo Mana ndahari I can nditeguye. understand more the messages, Sinzi uko twabivuga kurushaho, but I would like to be part of this movement, ariko nubwo nabisobanukiwe neza ndashaka kuba abagize uyu mugabane, preaching with a loud voice. aba uyu mugabane uvuga n'ijwi rirenga. I would like to invite you to stand. Ngaho haguruka uhagarare niba I'd like to pray for you. reka agusengere. We are just renewing our commitment to the Lord today Ubu ni ukuvugurura amasezerano twagiranye n'Imana, and saying to Him, tumubwira tuti here in Rwanda, haha mu Rwanda we are doing our best. itorero ryawe rirakura, The institutions are strong, iyo z'itorero zirakura, but we would like to do more. ariko turashaka And kurushaho put gukora, all our energies in the mission of the church. twongera imbaraga, natwe twongera imbaraga mu murimo Preaching wawe, with a loud voice. tuvuge n'ijwi rirenga. Let me pray for you. Kambasengere. Our Heavenly Father, Data Mana yacu, thank you for the privilege we have to worship today. tugushimiye amahirwe waduhaye And in a very special way, mu buryo bw'umwihariko. thank you for all those who stand to say, count on me, Lord. Turagushimira ku bwabo bahagaze kuvuga ngo Mana nanjye ndi umwe muri abo. Your church is very committed to the mission here in Rwanda. Itorero ryawe ryitangira umurimo wawe hano mu Rwanda. We are doing great things to you, Turagukorera Mana, but would like to renew our commitment today ariko turashaka amasezerano kongera kuyahindura mashya, to preach with a loud voice, kugira ngo tuvuge n'ijwi rirenga, avoiding the distraction, ibiturangaza ubikura imbere yacu, and always being committed to the mission that you entrusted to us. maze ubu butumwa waduhaye abe aribwo tugira nyamba. I'd like to place the leaders of the church in your hands, Abayobozi b'itorero mbashyize mu biganza byawe, and also all the members of the church in Rwanda. n'abizera bawe bose muri iki gihugu cy'u Rwanda. Be with each of them, Bana na buri wese kuri bo, helping them in their challenges, ubahire ubanyuze mu byo bahura nabo bibagora, and keeping them always faithful to you kandi bahore bakwizeye and to your mission. kandi bahagaze mu kuri ku murimo wawe, Because we pray, kuko dusenze and in advance we thank you, kandi turagushimiye because we trust you. kuko tukwizera. In Jesus' name, Mu izina rya Yesu, and everyone say, buri wese avuge ngo Amen. amen. May God bless each of you. Imana ibahire mwese. Amen. Thank you for the worship today. Mana yacu yo mu ijuru, wakoze kubwo guterana And the kwizera, message reminding us the three angels' messages in the Bible, kandi n'umugisha waduhaye kutwibutsa ubutumwa bw'abamarayika batatu, renewing our identity and our commitment to you. amasezerano twagiranye nawe Nyagasani reka asubizwe bushya. Now, dear Lord, when we leave this place, Nawe Mana, ubu rero Mana yacu ubwo tugiye kuva ahantu, be with each of you. ujyane na buri wese, Bless us uduhe umugisha wawe, and give us the commitment to be faithful to you.
kandi uduhe kukwiyegurira nanone tumaramaje, and look for all the opportunities uduhe utwereka amahirwe yose atuzengurutse to preach the three angels' messages kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bwa marayika batatu with a loud voice. dushize amanga n'ijwi rirenga. We place our lives in your hands, ubuzima bwawe tubushyize mu biganza byawe, and we pray kandi turasenga in Jesus' name. mu izina rya And Yesu. everyone says, buri wese avuge ngo Amen. amen.